ngisho ungambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko ngiyokuthakhehleezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yadume ezizweni ngisho ungambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko ngiyokuthakhehleezi wayibona phezulu kodini lapha abantu njalo busuku nemini king of swag inyanga with the fashion you're very focused like push your passion. We king of the traditional healer push I8 with demands utalaka into engajaheki vele osehlulekile ulokethu uthwele kumele wenze show wayisusu zoyimela kudlula ukhehlelezi kushawa amakhwela role model yabantu abaningi kodwa bathi uthwele sebenqena ukuzehlisa qevusa indaba zabantu ukhuluma amanga sho noma ngabe lempilo uyayifisa sihlahla somdlele nondela mzimba mbethe nhliziyo zamadoda zibovu thengi I8 bathi ngiyafosa ngibuye nejiweko ngivuka nje bovu Dr. Keshelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi Dr. Keshelezi banomona ngoba manje into zami zikhanya kwenkanyezi Dumane yadume ezizweni ngisho ungambiza embizweni yosonke akubanda amancane ensizweni umlaphi wendabuko
basenze phakathi umngane wakho lo ngibuza lo umngane Sanani ayibili nazwana kanjani hayi ake ngiyokulela Niyacheta naye ku WhatsApp. Fundisi ku right namhlanje siyoguqa ku. Awuba. Uthi umoya le. Hayi! Ubona into ebhala umoya la. Uthi umoya ngana sale ndoda. Ngiphinde ngithi indoda wayixoxela abantu le ndaba yalomuntu. Ukuthi nami ngelinye ilanga mangamthatha ngayo bayisangoma sasekhaya ngibona umuzi wasekhaya uvukuma. Straight. Umoya umtele into la ngale ndoda. Ayixoxele mina ngalo ajazi unephupho engivuke nalo nami ngivukele lephupho bathi umongele kunento ade fanele uyixoxe wena uyixoxele omunye umuntu uthi yazi ngaphuka ngelinye ilanga kodwa kwakuyiphupho nje nami ngangiyivulele uyangizwe nje kodwa nizwe kahle lento bathandayo kunento ezokwenzeka la bithi baba ngiyifika bona hayibo kunento ezokwenzeka yangizwe ukuthi
Angazi ngayibona ukuthi into engekho kodwa into ezonzeka la. Lo unekumbuka nalo lo. Baphinde wayibamba lento bayixoxa kwendawo phela hayi kodwa nginani. Ake ngizwe lo. Hamba. Wengani?
Ndumane yadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni yosonka kubanja amancane ensizweni umlaphi wendabuko Dr. Khehlelezi wayibona phezulu kodini kwedini lapha abantu njalo busuku nemini ndumane yadume ezizweni ngisho ngambiza embizweni